Biyag ti tao. Hello na imbag nga orasyo. Welcome kayo manan dito YouTube channel Ajena Almoite Drama. Baro manan napakasaritaan iti biyag ti tao a drama ti may patangatang dito YouTube channel tayo. Nga makablawa mampay ni Flor Mabana dita Pangasinan, Lani Crystal kan dagiti parents na dita Hawaii, kan Annalyn Galam. Kaya ti tayo nga rodendenggan ti episode 364. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Amangan no adda ti extra kwartam dita manang Wilma. An-anuam ti kwarta yan? Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Inka umutang iti nobyam Mapainak nga umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Amangan no adda ti iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta day jay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Ay, pangalaak nga tanngay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na day jay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Oh, aday ta. Ano sam taday ta lang tinabati asweldo ko Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adaramatek. Agyaman ang unay ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan-kan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, nukasta. Masapol nga ron nga pa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakasak ba amang rugiti training mo? One Joyce. Apay anang ted kay ti kwarta ken ni Ramon, anak kaw. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Daimbag man ta pinalubusam tinoob yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na, makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging naddayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jengar aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wan nanang. Ibagam kang kwa natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsa mo Amang ano makinagaw pa'y lang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isulaang ti sukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso bayadan tayaw. Wan nanang, awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiin nagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at ba't sinong bata mon ti awag ko, Ramon? Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka matsumungbat. Ada nga minapatay ngayon lakad ko manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba ga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Ng kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to amanang. San amabalin ti kasta ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakaawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya atlat tamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti.
Di nakpakadanagan. Ang damot trabaho. Sa maysa, amangan no ada may bagat ti pamilyam no siyak ti pangipaw itam. Anya ko matibibiyang da, kat si ka mo tinubyak. Basta pauitan ka. Sikat ti makaammo, Ramon. I-text kang tono na ipauit kon. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan anad ka mat. I love you too. Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya, Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapuan na. Kat kuna na nagkapoy di sentro. Inala na ti kwarta nga impawit ni Ramon. Aniya? Makitam day tang aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalay sa iti dayjay Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman ki dimot dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan dayjay babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan Mari Ilsa. Nay, apay mat maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija broad. Amangan mat no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niyat plano da. Basta siyak, rumbang lada kami, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat dayjay Joyce tanak ko. Awanan na. Saan mat siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, maray? Ay na maray, saan tayo nga amonon niya ti plano dayjay babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. Adaman sa ludsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mo't manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuyukuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang dita abroad. Ngam kastamat tan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-aasim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakan ka. Kasinsin ko dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agdwa-dwa amang ibrekken ka. Awan ka di pa nagtalak mo kanyak, Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama nagatap ka matan. Anak ko, adan samot parikot mo. Apay akasla naliday ka. Imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan dagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark dayjay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't ngay tinangidanon kinkwa na iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan dati kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo't amo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak
ko? Syaklat ang aminan ati pangipaw itam iti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpat day jaya Joyce. Amom Ramon, rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno, amang isakit kan ka. Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang nga namin sa nakita na? Wano nakita me, ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata, nairan na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat, no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay Mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak ah. Paliiwan ano ti pailanobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot day a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pailaan nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na meten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae iti mayrano diti kwarta nga ipawpaw iti kabsat mau. Nanang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti pa nagsasaom kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal umawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wano ti pamilyam. Di mo naman ti paw ko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-paw it mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ruti maaramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw-law unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. Adan sa bali nga'y ayatom Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatag ka kanyak, Ramon. Ngam no kanayon nakapagatapan ka pulang iti inuulbud nga istorya ti pamilyam. Awanan maaramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Ay, awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tapno malpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak, no patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wan Kan jak kaya tadumteng tutel daw asyak ti mapabasol no aga-apada. Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak, nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta, talaga ati si Dito ang makisinan kanyak manang.
Di ka masayangan iti kasdi a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging kay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matlaang anagsina kayon. Ngam ti luklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no syakti si ka, agrenyukan, di ka madanagan. Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga, ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat matibiyag mo itan, Mare Gracia. Siyempre Mare Elsa, agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon itinubya na. Ay, nabayagan Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't Maray. Makamo ka niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya, agawid kan ko nam Ramon? Well, manang, pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas, manang. Awan ba yung tina-isend mo a picture kanyak? Ay, iko adin ko. Uwan adin ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita, manang. Mabalin ka di amang isend kay tiladawan ti balay? Ay, masapol pa'y aya adin ko. Di bali tamakitam tumulaang no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay, manang. Agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye. O sige, bye adin ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan dayta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adaga kan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramidan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti daduma. Anya nga tano ila ko montilogan na ginatang mo. Uray maila ko tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kape kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkape ka, kalpasan na aginana kapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay aginana kapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kuna ni manang. Malalawo nagkape kapay, agkape kapay. Kasano nga rod day tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramidan tananang. Awan mo't balayan na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ng usaran ta iti kwarta. Sigurado nga agungat dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasunta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agungat nanang. Nang runa numaamon na apinadakes ta tinobya na. Ay, Ayati ko na manang Wilma. Ay. Pudno ka di tinanggag ko. Ay, kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kiti istoryayo. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. Ading ko. Sumungbat kayo! Nangus-usaran nyo, kunak! Jak amo, naapay na ramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko.
Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta dinaramid nyo. Apoy ang naramid nyo ti kastoy. Uy, pagbababaw yan, may tinaramid mo anak ko. Manutawan nga inulbutan dak. Dinadahil pa iti relasyon may tinobya. Awan asyo! Anat masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabaling ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa tino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Ha? Nakasta? Nakiasawan ni Joyce, tata? Wain barok. Apay at dinak na oray. Gaputa ti amuna. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo, baraw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Jak amono niya taraminag. Paragrik na traidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti pasol ko. Saan ko nga inurno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinongatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas 2 kanupay apin manaw iti ayan da tata Floro, nanang. Ni, addaawag ko, nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello. Adda ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko unan, tanay, nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, nanang. Bye. Nanang, adda ka nun ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamak kan ngay. Agawit na yun, ading ko. Maray, mabagbagtit samat kan to anak ko. Patyag, ang naglalaok nga stress kan bandog na daytan, maray. Ay, apay nga'y akas namat ang tikabsat ko, nanang. Ay, tulungan na Wilma, anak. Yawid ta tikabsat mo. Wala nang gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw Masampol ang mayawid mitikabsat ko, nana. Ta ipa-check up milaangan. Nangagyumati ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Wan nga rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas to mapaspasamak kan kuha na ita. Wan nga rod, nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapoy iti panangisin na tinobya na kan kuha na. Kantipan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay nabasol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuha na. Kan no saan ta kumaawin aldas, timpaw-pawit na kwarta na.
Saan ko man napasamak ti kastoy? Wan nga rod nanang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko. No napatag ti kamang ti pamilyam kan ka panunutam tinapintas ang masakbayan na. Saan ka ta si ka mismo ang kapamilya na ti mangitundakan kwa na iti mabalin apakay sagmakan na. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.